العليم. لا إله إلا الله واستجب لنا. لا إله إلا الله حتى تخرج روحنا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وما محمد إلا رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم فآمنوا بما أنزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك أنت العفو الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات كيف يعني صداقة المراد به هنا يعني الزكوات مصروفها يعني مصارف الزكاة جكن كني كروكوي مناهغن انتي محمد ati on salli ati on sumu ati on jaka ati on pedi me ati on jaka nga jaka mbigi on oma ken famu ay meawo jaka ke wutunu na gini idi karungunga kebirenga batiero awa gore bunde kunta mekile aywa ke ayalli ni garandi na nonu segi koni ahram dungu alla faren kama ahram dungu alla faren dungunun kama I wurgin tagundo isenun tagun sabura kebirenga ango jakan kin alla yayi kuma ngo kuihon kutinkin alla yi mobe wa sadaqa on dambe haram dungu alla faren kama na ku aw kinya rigana kebirenga ni garen bangandi nandi dina bonon danu nyeni إنما عندك عرب قنني للحصر مبيرن هم بينوكو عند أبو كونغا جاكن تكني سرتناي بيرن هم بينوكو عند أبو كونغا جاكن تانينا موتنا دي إنما عندك كنا دكامي بسا كما عرب قنني أورن كني كأورن هذا دين جاكن موتنا دي هم بيجهدكم مبكونين تويا عند غوريا بوندي هم بيتوعنا جاكا أما كم بوندي بسم الله إنما الصدقات أنما جكنوا للفقراء أكني أو حتاجي يمن كوي إصلاح الفقهاء فقه قوم الله دين بس آية ناسه كنيا فام يدي كنيا نتهم بني كنيا نسربي جناغا سوري سوم كتهون تامغا atro alfaqir ñen serebe har ginde hon suwa magan ka himbe ga wa ma aw hatagin ho ka hay asine musakan su ko manden tamaga kinya ton alfaqir bos sire gabe o jaka ligana bi hada alwasf tiga ma ko to hay sire nimero ñana an jaka mbuni anna burendi walla an so hondi walla an po marantendi daba ngabari jakari en diga nanda bi hazihi alwasf tiga ma ko to parce que himbe haya magasi sangana ti anna musakan ngara kama sinendi andam buguni kinya to al faqir ango hatagani na hokka hay bas andam buguni an sinendi donc sere sugo kemmo godi alla faren karun ge gahe islamic gani hore gani aw gemena jaka gine bane wal masakin illa ni kinni miskininga مسكين حتى جاونا نقول دينا نتا الفقيرون أكن السربي جندني أجري أو صغورين كده أو سمكود هون تامغا نتوه المسكين كبيران كين كمان ينقى جاكن نكيني يا يويوا يا يغريوا كبيران جاكن لو كيني إسلامي غني كوري غني الله فارين كارون كيغاهي وكين أكون مذهبي مغنى إمام الشافعي فهمني أو الفقير يقلنا نقطة دين مسكيننا أكيد إننا ميلكس فقير ين هربا نتام مسكين هو النوامة ما أكون مذهبين دي كم ما أقول فقير ين هو هم بيما كنتابوني مسكين هربا نتام أكون مذهبين دي أو أقول سينين مسادو نعم Shafi mazhabin di kenda nyati wunga sadu wa wumpo gabe wa tandu mesine wa ku kan de sine wasadu
mina ko mala habindi serebe sinen wasadunga wa maga kebire nga serra o ken kunu nga jakar ga enta gemme ana anta gemme annan jakan kini angana kine su anda gura kine anta wasina jakai muna wotu ni tigiya angane honkin ni sereya ti jakanya ni wangwa mu ko honi ti nan kusagara yo hakun yugo konni no honta ga basirra de honta ga Allah da mangana ni kenan pungu akamanen sinin ngasadunga himbe ga da jiri sinin ngasadun kamma kebire nga kemma jaka bunda nan ngasa jaka ya misali akem sinin ngasadu ay gandendo ajindo akbarendo wahisu kahmande wona misalle wuto donc millionu kargi wasro no tina huggabe kine mo gosri makata waga ay mena kata jaka mboni ni na am ke mo go honi ko sire ngeni nga komi wona kite nyano gondi donc manga bore no ken kite halleya ken kamane angana hokkine himbe ga mbungu millionu karagi be ga wa buguni sine ndia himbe ga anda hunwaiti gurbane ya kebiranga kemma wose jaka bunda nanda kono hakana to kendi no gabe kini serenga o gemme na honde kini a o gemme ngango himbe kinne anda gabo mo asga andangi asine nga sadundi kem palle himbe ga na wose himbe na dangi ken kama ama wose jaka bunda nanda bismillah wal amilina asikandini koy kubenu ga gollini alaiha jakan kama kenni soro nagatandinga kenni koy ko jakkan ni islam gullem ponga sereng wotini awa jaka gumuntu ina kammo hungumuntu ina kammo islamin awa onde gollin islam ko nyam ko serenga donc awa islamin kana ngenya wo jakanu ligana o ho taqigo jakari ga indi ken toni jakkan golli ngana angana lempon golli ngaram pay sisa seru benu ga wono aga be ni jamane ndi awa jopana gili odibe misanunga nandiga dibi khorundi nandiga dibi khorundi nandiga ma jamane dibi khorundi ko idranda garango dibi khorendi serbe golno aga be ni lempon do taxi imbo onun tabana ho anjon ko ni hoyi mo agandani golle ngona islam ko 100% himenu jonko ndengo jakampinga kun toni wal amiluna alaiha kibida kun ka kuini jakanna burendi himbe ga wasahana himbe ga kapami himbe ga riga na rini ho kitenga wornadi kibida kun toni al amiluna alaiha kun ka jakan kinniya hari gindai agabe ga he onda ya tempeli di kunye o jopene kunye wa gabe ga he asunkiniya basirebe kitenga hondi angana asubu ko magata gabe hiri khalle wona kini kuya waga mogo yo ngran no gondi de ibuli sawro serembati nkitenga ren taw tanade ken sabuni jope mo nyana kunye wa gabe ga he mega wona asu to ko maga ken yan sabu ya horintondi golle mo nyana nansuro ikun ko hano kisni awa hobrebe go yankara ino gondiya بسم الله والمؤلفة قلوبهم نغتندي كن سندومين دومي يمو جاكا ممكن نكون قاي وكن سرن غاي امام مالك مذهب دي وكن سرياي وسربي ايوا مغنو هلا كونتنو كاهري honta maga na hokine mana islamago ma islamin yani ngago ta wara be ikile ko yenta koto na hokine ko nyana sabu parce que gore ngo seren sabatin didi gore ngo seren sabatin na hokine himbe go siki ago to ko islamago ni mo be na kisini amma himbe na hokine ku sabura an islamago wala alimun an yugo nun tikyan ko ni kella ka wara keta on tar ne sere negati gore xare ngan hokkine himbe go sikki ago sabatini hotana gandar na yillati gore nga aha tikin nan kabana nya kingi batendi
wonu qati asui batendi hon suri nyamo ari nya dingira yani nganga walli kitabi dandanu kom irshad salik kinga koni na qurandi ti kun taqini mekeno on dar ne sere negati gore khari on dar ne sere negati gore tan to islam gondi ken garo ken bangaya ngal lo onda ango ken ngalli fiqhin kitabun ni fiqhin kitabu benu tugu yenga wi kama ala kulli hal ke sunta kontono serraw ketene gore nganya na islamiya serraw ketene ga gore nga to islam gondi ibrahima hingu kana gemma aga nda soro ne mobe ana dabari kem mo di ito ngoni koninteni nga kan kaba golli ni maganta kaba golli kem pingu islamin kana gemma aga nda wori mobe i musala hango kendi i mo sedengo kendi ana dabari kem mo di parce que to koninteni bismillah wa fi riqab karagandi kenni kannenga na komen qoboti jakanga na horo aha kenni jakanga horonon buti karagandi beya na komun qoboti jakanga na horo aha kebrenga e comme umpi aw gatinga na kini hongumu ngoy komun gorenga bondini naam islam ko ma qowono na horo basa hora woni hoyi alli allah subhanahu wa ta'ala Allah sallallahu alaihi wasallam ati Allah man ne man yasrika ma agan qoto salama gunga hora agan qoto awa hora gunga salama gun palle ho nta hora gun baka amma dan bawaran sara horeya salama gun palle ho nta baka kenya sabuni salama gun ngurebe ko kapame salama gun to rati jaka ara saran woradi nanti qara komun qoboti ke gore yani horeya ke woni Allah subhanahu wa ta'ala antakum agumunda islam aguntakum agumunda ara tokono mani sabura aganati na buguno islam agulli kotanga anyana bununde khoreya baya kumunga ni magallaqe beya iganta jatene mogobe higanti magam mogobe kome hadamare me ado sugondo jagendo haren sumbana imaga hari aniga mbono dakenga islam ngai sikim goy wodi anyana bono de khoreya kame sere mayro no islam gondi kame sere ro halle kunyi baka islam gol allahimo nasre nege mogobe ango to dinandi aro na nege mogobe anga worono comme soga bu himbe de siza na gore ni mila rakena kibrin ara komu ko to maga ngana ko ma gum bew adama de men ngarin ta on himbe no ga wankitana ya garin ngalen khibaru kuna yan khibaru sirkal yan khibaru sumen khibaru ho ga wankitana tamboy andan kamannaga mat ara komu hore la sudi asumenya mana yigande bundi mana komi horo asumenya mana yigande bundi mana komi horo asure na komi ko nyemene bakan kiteni mobe kensu asuni kempere yayi kempal Allah sallallahu alaihi wasallam koy isrebe ganda komi poro Allah wan porno baka yimbega angana komi horo Allah wan porno baka yimbega bokenga na ko ne serungor ne manya murgunto do hinkinto be ga yima ara watunto be nu ga yima ne kenya naam ko sirenge ne ngara koy anna nya ko mo sireide ti basana suhube sirengo ko meke kimme be ga wanga alla na kenya horo ke ngure na ngana kitibane horo am bangen su ko ne hore ngan kitege akenya kama bude angana tabane horo am bangen su ko ne hore ngan ta ke ya kama bude wa hakaza kesu nasirun su inde komen poro no na nya komo timmantenga kona munda i yugo mbugu yimbeni na to yugo wadi seresu ama grike mo godi Allah fa sallallahu alaihi wasallam awuni tandume ado sino sikai ara kemme ko ma horo tandume ro ko musika da ganya horo awumme kome akinya ngawana sere komu gumu komen go serebe no maga ebringa
an da hay sine so anna ko mi horo so anna ko mi horo aw gobono kafara ga mankita kune mankita an ya munda Allah nan horo baka yimbe anna ko mo sire horo Allah farin en qudwatu ayani nyaga kebirin nyaga tay anna ko min gaben horo Allah ko mun gonun dangi ko mi inda ko mi barna gara kitaba ne woti da horo inda kitaba ne ila horo Allah farin yimen yakuna sallallahu alaihi wasallam wonni bilali ni Allah farin ko min Allah farin ko me bilali do ko ma ko makni Allah faringa akama nyugo ngara toro ngara ko mo ni ma ko harundo sinunya Allah ntarno hori mangana ko anka nyugo na aga salama guna tono ara toro na toro abubakar gara ko mukabbibe horo ti gorenga bilali takawadi ara ko ikama magabane ati ira hora Allah jajin sabura don kome nga ayi me yani dunya kome Allah faran wure ara khidima atoki da bate wurondo kiye no kun sawo da bate me kome hore nyani Allah faran ma kome mara wala kitaba na wa horo zedi khbarin wurni awa famul kini nan Allah faran ma kome mara gara kitaba na wa horo gara kitaba na awa horo daru ora khara hawazina khbarin di wujunu timido hokome asura hora on kitado Allah faran sawa donc islam on takuma ko munda komen go serebe maga islam on ga munna maga annakum ko horoya ara here ngaben kutu na baraje ngaben ladi awgil Allah faran digal lagaruma aga komu qari yigandi himbi aga wayigana qari minindi himbi aga wa minni qara yiramelli kannenga yirame be aga kamanyugo yimme go yirame be rona kannenga kamari wara golle ya aga komun garanta golle be ya wagandi wara golle be ya aga yimme ni de mana golle kenya Allah faran sehe lagaru kudiga mu wadi o komun o dabanu o yagaru o lemunu oni yake mo wadi ken wuran digal lagaru ngure mani ken kitema grifew ken ko ni meni ken Allah faran diga men nas khumwadi man su khumwadi igadi ken ashe lagaru ni ken ngure ni kyan kamana nya daiman akarana to kite mo ke mo yadi e angara ko men yakundu bane gemna ko ma kun to nyane me to ko kana ran tabakano illa bi wajhin shar'iyyin maganta sharia nyaare kinyaro to ke bakano anyi mena antinda horo kundi mo ko gabu benu gawono on da sehengilo ni tikinga mbale komenta horo ni na jago ya na horo kenta nyana maganta Allah faringa tan nan ko menya mo be kunda ambara nyana kunduma anya ni denga amga anta yigandi ni anta minni ni anna wala golle ni ahaka su siginte he kebire nga sharia nda koy hankan nan ko me ke gaga haraga antalanda na goren kinanga am parenga amga ke mogodi an singa amga ke mogodi anni gollindi na bane anti na hagana islamin pankan na gaga na goren kinanga wati na gaga na goren kinanga amati na hora wure na gaga na goren kinanga horonde jako yantadi na sirin jako na ko mboro kentadi angana jako ko meke ma hore sirin ta jako na ya kenga raba kama angana jako na ya kenga ya kama hore na kentadi ba angana hakan su sigindi ato gombane ne muslima gonda kiya konin koma gondi ara tori batendi ko sabura o gara himbe koni ngama to no nanti wati gana de kinya sabuni akonenti jakan takini komenga komunde mandenya ni angana jakan kini komenga asabatin dengo komendi kitra honsu ko homonte asuni kamanyo nya hoya kinna komun sidi kachenya ko tondini iya tampinte nangaba I kontonte nangaba I misigine nangaba jaka ngana kini tampinte no misigine do kontonte nga bo komunya ni gabonadi inda kini yabane kamanyo nga bosini ya gari parce que sharia nda sabati ni tiri honsu ne kunya hoy tampinto ngaben pay ora gore ngaben kini ya ira bosi ya gari kebire ngati gore no ma kini ya anna mbwange nan tango gore mbosi nay akama kini ya kebire ngati sla akumun ko na o hede de mandenge ni
kyon yana sabu ya sirungo komo tampin don gabon marana ni toro dada yi magure nin gabe na kini yana bosiya aga quran nan de jakanta kini yaga kebire nga kenta ka warna bugadi ariti alla kisinga qari marani surondi ni mo surondi jakka kini wadi nga nek o yoko na ama an ndar ju ko mi hakaya anna gurga be kita ando ko mi ganar mo ganta himbi anna gorne kita kibra kesunu ko munde mane islam mo ko wono inda ko be bane hore ngene sira ho yakari jakanta kini ya kiya sabura yo community jakanga hana kiya sabura asunu ko munye de mande bismillah wala gharimina ado kotana okini tambal tambo le mun gai tambo ngo serebinu ya ira tambo ke wutu narodo kumeya himbe gani kumme sireya awanne gamundi awa kebiringa awa kuen tambo ke wutu gene ma da tambo wutu islamin yani araro alla koto illa kenan ka tubi kebirenga ken tambo khana auto gene tay andi jakka kiniranga tambo nyani ngi anda wutu na mani yatay amo wonna ko ni ho gande ago geme sharia ndi ho kinna kamanga ho ndi aga geme sharia ndi ginda ga tubi har sa ho kine ndiga tambo ke tukatay o kinni ko soron nagati hanake hatagi yemme miskine golli nyangana jakan khabarendi sondomen dum yemmu awa ku soron nagati hanake jakan kini kuy bane iya honi kan nagatu lagare be heka jobe sisa jakan na kini kun problemun sabu dangani aga manyei abosiniya jakkan kini tina komen ko botay kuma ni wonda gore liga kan tak mana komme ke wara aw bosne tambo nyani nga aya ren ko ni kem mo godi ira gore kini tambu ke matu gatay aw bosne بسم الله وفي سبيل الله عدو الله تعالى كلندي من غو سكتي جهادنا ايوا باتري مالين تكنيا ngama gine wo jihadi nyai nga jamani nyani tukana misalle jamani sorda sunun nyani wo tukene keberenga aywa jakanta kinniya nanti kurinyugu nyani ken sabuda ngama o kapame ya ondiga jihadi nga serenta tukene keberenga jaka mukini kuma iyo kun qobono tay isoro madum qobono tay koy megandroke comme si wa hakada imam malik madhhabindi himbe nu gollen sugane qaran kibarenga qarallem mundi qaramonu i gollen suni qaran kibarenye ti jaka na ngene kun kay agandani jamane nta na burekindiya dibasa allah ra jihadi be gon qur'ana de jihadi ni hillo yayi himinu gawra sigi gajalla kan ngiro konnu face en face aro himinu go jamane no gondi yo to ko dunya ga mundun qur'an da gum billahi konti al mujahid imam malik madhabindi aw kinni kum aw ko andani jamane ta hokindiya amma jamani ngani karam gonun tukana aw karle mun tukana aw kurunyugun tukana
kebrenga awa honta kiniya bismillah وابن السبيل ado killelle me ken kankai awo tere killendi homakte fase nyime slahanda nyime diga mo gonta limo gonta har honda ya magi kara kebrenga ken kani kallenya kan ko ngena kunduya kebrenga ay wan hokini himbe ga wadangini ni aha okum ga anani ama sere kita himbe ga wasumuno nganda ken sere kita atukarunga wa maga awa ikara kebire honta kini kebira kunna gati anda kini kuya igama nya koni mo gondi aro bosiniya kama nyugo ma anda gore liga ama komengara aw bosinai gore ke wuti ngora tambo ntuga tambo lemun tu gore makiniya aw bosinai ngora jihadinga ngora kharalanga ngen kharamo nyi akembu akenta akene kharlanga khari donc gore ko bosinai goren kinai nusla handang awan timandi nim passé ngora aywa iya ga way amanya kundunga ara tabal ni tagundi ara golle ni go jopati gore kaya la aw bosnay amakine gan sabura segwani nagato hana agaro kun kitendi bane iya khalen gan nagato lagarege kunga manya ikon mo gondi aw bosniya yalli jaka munyana na islami num pagi suro honun dabari wa la antanya na kilin dabari jaka antanya na jin kini serunga aya pompe ngao aya gere ngao jaka antanya na dokotron kan dabari jaka antanya na misiden dabari jaka antanya na karalan dabari jaka mo kini serunga inanya ihajunga kiani imam malik madhabin digam bangandenga kiani anne sakasenga kamo anganda killen dabari serubinu go terna kamma hoganti magana yiga killen han qoren ninga iminu go terna kamma kunna nyige hina kinna han qoren nantai kemo go bani yani angana kharlan dabari manna misren dabari himinu go sallina di himinu go ejarena di wate hana kene dulle yen kene hajunu yen kompensi ngem bay himenu ga wano gondi ila samantengo kebira na kunde mahina himbe gonde nyana kunda kinya khotene ya sawara taqdim al awwaliyya hinu hilligandari himbe holugan qabananya anna kinya wala kana hina mesere siginde hokore jaranjira dabari hokore kille dabari hokore mponge dabari hokore qarla dabari hokore ngabari al awwaliyya himbe ga won qabana nya kane ni hina adabar ni konuda kin adamare mu benu ga wono kebire na hokini kunga hina himbe go kumba kan ko samendi do kebire kenya na akane kinya sabuni o mo da habin ne qase adigam bangante kinin antanya na kunya awkinni konton awkinni atageme ngabari anta kinni anyake anta kinni awa anyake ngade ay himen na fango wajibi nan kam sharia ndi anta kinni kuma alle mebe ga mabalighawo awa anta kinni andanya alle men balighawo am musakanta an kama ay miani yime bi basiya yagaren kana da jakan kinni kinai ginde kinne ke ga worni har sa kinni ma birandi ti gorge khari ken wure inda kinne nga worni saginga nga manga watu angana kinai antarna ke birandi tay anana musaqatana yayi ma wo yagartana birandi tay ke bira ken bi basiya ken wure ni jakan ta kinni kini mo be ga wo aga worni saga ni me khari here ni wodi andanya na ken mo godi
بسم الله فريضة أتكني فردا لكتندي من الله ننجر الله تعالى والله الله تعالى عليم توانا ينتي تغهوننا حكيم. وقموني دان يندي هذا فريضة مصارف هذا فريضة لكن كم مغنو السيقودي كان جاكا بغن دانا فردانا أنا نايم بغوتنا لهم بيك هتكي وكنا نقلين الله قد جاكا نكين هم بنيوكونا عمان يكونوا وكما جهبيني anga nda sukini ke segu kalite bane awase anda kini sorohi liya awase anda kini addam busiki ya awase nga shafiyo woti ni madhabindi anna soroku segi yugo mundu na hokina suya wati kinyi ni agogeme wajaka bukunde ora komo wena ni islam ko diga mo serendi ngo islamin pankanya na jakan kapameya atagandien khibaremu akenya maga wakinha aw kene jaka gumi ngam mosri mo gabe wari anda diga do islamin pankan kitenga kinga na fute jaka gumi pinta kendi gazawra jaka gumi na hango kendi mosri amma kinga buari na di besu yabi jakam bondini komi kentadi ginda ga wono yimme anta kabana bugundi anga na buguni nanyi imakinyanga ma ange na bugundi awa iti igari anta nda bugundi anta wasene gantano donc besu yu khallem bonni ngannam pakare to gari anga bana bugundi mobe ku sawura annage musawaba nga jaka gumi ngane jaka ngini hi wono ota ande kini islamin panganga au kisine kunga maga akini wakati maga ndaron ta kungari na miskine lo ta kungari kunga na sabu ya awambara jambono nini akini wakati maga kawandu ya ngi worni keskine allai akini wakati aywa maga ande gamuni waratinde nya angwa kini serebe maga toro halle basanangiana jakankine ke sawuranga na tan hari kinya gan dala da warnanya parce que aussi mene waga khalenga be ginda sugo kaba hankan kitendi am siginun tatu nandi hulana niki bo ke sawuran ken hakore wono o ken hawona wurgumen kamma awina sawina kisini kusuka mandenga wajaka ngo kinan kimbe kai tana takandi aywa maga anyime maren kontonton bane kere tay maga na wurgumen ka hana maren tunton bane kere tay hongo seren kitendi hokini amaren tuntonga aga bu himbe yime ka hana maga hokini amaren tuntonga ngama sukino kumbane ya hokini seretanai o kenni jaka tagana nan ka hana aga ngama jaka tagani mo serebe di kenni kinga gabriela akini koy ku bega koni sisa qur'ana ko nda koni amati islami amati kahiri ara soro segi koni donc sunna ngena bangandi nanti anani islami ni anani hashimi ganke he kene oguma habinga shafiira ka hay anani ka abdul muttalib ka hanak sore he angana fiqh mutire fiqh gumu ngono mutini aganda ni awa baytli mali ngono kingo kinni alla faren karun kunga kebrenga tikinya ni jakango kabeneya amma ginani kingantano kebrenga tina jakan kiniya kennan pasamunda dinanta ina moyun dabariya naam ira ko manisa wura asuni kore sennege ago baka kitere mogobe asuni kore sennege igo darne mogobe nambugo lokonta ko dira ko ni kenya sabura nka osulugumunti
الغاية لا تبرر الوسيلة أن هسر الله مغو أن تجمع هسر كم أو أن يمغو أنه بولي نادي نانا بولي مندو مغو سوغنا اللغين نانا كتاوغاتي بينا أنيانا الله باتو لا الله باتو بيغا وان نغوني تينا بولي كيا كنتا ديغان نانا أننا بولي مندو مغو بولي دي الله فارن كارن غندو دارونتا kaba iro demanyan kaba iro lahiyan kaba iro tumayan kaba ngabari kenta digani ni da alal mashhur digam bangan daro digam kote na hokkini ya himbe igam pasu himbe ya anga tangi hasono himbe da bo ke mo bani yani in pasu jakana buren kada in pasu sadakan kada bidalil الله صلى الله عليه وسلم حسن والحسين أكر منته كنا هين ما قبوا أنهم بجرمني الله فارم كومبنتا تينا هم بيجري صداقة بيجري مجاكا بيجري هو سكون عنه هم بيجرمني كومبنتا تينا وني كينغ بيه أكر مكاتاي نتمر لمباني وتناري راكندي أكسمرا وتو الله صلى الله عليه وسلم ni drome la rakendi na bugundi atukh innaha min awsaq an-nas aguri baka sirum mereneni lemine ngeni akurumuna mukallafe wattamaro ngeni kambe ndara kene mena yiga nara bugara keni tana guri na konan kayti sirum mereneni donc nani sirum mereneni nani kene alla faren korenye korebe alla gati iwa mundana senundi kebire nga megen tarni digada ke kota hondano aso hajulu ko bentate ona gore ngara jamane ntogora kin jope ya hoga kite wakati kebe batil mal hoga kite ani ke kota awjulu alla faren kara alla faren korenye ni ke to kiyen sa woni kin diga mel la hundingeni nanyi koni jakando sadakan ni sirum megeni nanyi alla faren sogorengeni ke alla gati da korebe senu ila sogorebe senundi ke bilenga ken to qimo ko yadi atoqi senna ko yadi osu wajibi ngani himbeya kingeni osuni ku donc on ma to yimemba ko wajibi ngure to digana meleke hotanali o sun qabi kunwa islam be go munyen kam masiza milliard nunyeni agandanya besu sinendi wal maqasondi besu honne kafameya alla faren korenda wallahi kirtika tagabe wono kengo bakadi o wajibi ni oni ku o wajibi ni oni ku Allah faran yumba tono o wajibi ni oni ku sai suka ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah Allah faran karungo an wajibi ni anni ku dam laga simene tiona jakan gine yemana sadaka gine yekenan pasara ke illa aqul ngene himbe nan wajibi an kende kenya besu gande kenya o baka ke kribi karbari سمعتها رضي الله عنه أقرأ من سمعتها ياي أي من سريه ياي أما دا هابان سريه ياي إذا ترني كم مسألة يلي بزلي مالين عندنا وسريه جا كم بينا كمو أتان تجمع أما كباي نانتي بيت لي مالين غونواني لا أكبايا نانتي سروم مغنيني أكنها كان تكدي aratunya koni an handadi way kini gande kena kenyi be ko manaya do ken mashhuruna bismillah ومنهم الذين أتيم وقل مناهغنوا يؤذون النبي وعن من تورنو نالبو نادغا ممكن يندي كنيمو بي سببان تيغا ويقولون إناتي ميدانغاني هو إناتي أهانتك توقنو
anda ke ti digan sirede inati ti yugo ke uzunun ti taroran de penyani قل ya rasulullah annanti dangani أذن خير na'am tungini ga khairi tarwani wa hawlaminiya لكم an kun dangani de ana khairi nyam ko agada de anda bone mu ko agada يؤمن yu'minu billahi aw tungani jalla bainahuma ويؤمن aw tungani للمؤمنين aw tungani yada aw saqa allai aw saqa salam sunni an kun an amma kuntana fala ورحمة قالوا محمد لمن هنني يوم دعاني ما تمني أن كني والذين يبرنا الله فاري توران دمسوني هو نيانا سيراني منا هجن نداي مسألة إن هو كهيم بيجان تجمع أدو جماعة يا ماما وسرون تبانا هونتي كما أكو يقولون كوني ده عندك يوم ممكن سره ده يقولون أنو تجلس ibn suwaid o to on musa himbe na lungo wa konni idam mani ndo kiri o gana to mako bane anyime anda to kuna ona kuna amanyime ba ndi awanti tarrande pene yani anda ho mu wa saqai anda sagu kuya ando kana khalem ga wa saqai nam allah kuma siran so kundunga inta simmana sire o garana inta simmana sire o kunana garen kamma kebri angana tinga nari ndini nalli nganda illo kunana garen kamma na am kenganda nga amma bari lagara de ngo seren kanu kinga bismillah ورحمة ati alla farin hinne yalilladheena yammun dangane kunga tumundi an kunni والذين yammu benu ide يؤذون رسول الله kunga alla farin torono لهم ya عذاب qate wa kun dangane ken torandinni يحلفون ati muna haynu wa kunana billahi ta allah ta'ala lakum an kun islamu da nanti aw annaka hamni ma alla farin toro ima ke digame ko ngai mini mani li yuridukum ko sabura inan kun dunganni والله allah ta'ala ورسوله adi fare أحق an qaba أن ina يرضوا kunya dunga mundu de إن كانوا inda mu'minina gilli to ngandanu haka ke yanka kondi munahaga ayran kambe ngo qirni sere sukama aha anke maga hulani sagonda lungunyan qoto alla di faren kallenga ayran kambe ngo qirni ke sukama alla dina kanda ngan islamiga alla di faren dunga mundu killenyan qotanda angane mu'minai allah di farendu e mundi kille kinya dabari kyalli allah di farenda kyang anna kinya kyang ko allah di farenda anna ken tokono himbe gali allah di farenda har hinga dal taga honda himbe gan sunu allah di farenda har kinga ndey gali taga honda sebe gan ne kundunga o kinya allah di faren sago ken kama nyo qilliti mu'mina nganani taga hollungo kande ni allah di faren lungun kamma taga ho qoseo walle allah di faren qosen kama kebrenga anta qili mu'mina an campagne islami wa amma an kutuni fasiri bismillah ألم يعلموا يلي اكم ما توا ندهن جاننا يمبي اغو الله تعالى سوغني ادي فاري يلي اكم ما تو جهنم يمبينو الذي فارن سوغانندا كن كمان ندو ماني فيها يمبندي ذلك يمبندو ماي كياني ياغون العظيم كن قرنغني دي يلي ما كنتو وكن نغنا كنتو كانوا الذي فارن سوغينغا دي لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق Allah parenda ki aya mana tikenye aha ya mari batu yenta taka hoda nani anya mari yake awotun ka takandana nkuta yende qarakenya ananya wala ya mari yendi kim palle sire makanya de duhulanti qarake tokono anani aw Allah ka bahinundi kim palle nani Allah to nanya kentina tokono ma tokono de ngana tokono bismillah يحذر المنافقون أتمونا هينوكو إكنا منيا إكنا أن تنزل سورة يقوم مغيانكا عليهم سلامنون كما تنبئهم كينغا وسلامنون خبارني شوهونغا في قلوبهم كينغا وسندمون دي وكنا كيوري مقصري يعني دائما أيام ورنا كوني مغوي من خان سوغا نغري واسي من كيتا كوني يكون قلم بنو كينو يا خباري أنت حسرين يانا أيوة أنت حسرة تانغيني دي قولي بري نيانا أنت حسرة تانغيني
makanya suka ndagiri awa keta wono huya usaw bismillah قل ya rasulullah angutini dangani استهزئوا akebirenga kangini de إن الله allah taala mukhrijum ma hum bugundin danani tahzaruna. ago kanna kebe ya karaka sagonya de aga kanna himbe agan takkisinai ko ta warni aga kanna himbe asonya na ke mogodi yugo tamino hillani diga siga allah faren kane akaba issa gante baka tabuk isgi meni mani anda kinyoyi ona jambantan kari idu meleke mogo be imaga inta tuini wuro nyeni biti nyeni allah faren pido sere himbana ken nogondi malika jibrulu yanka allah farenga nanti kyani nogondi da katam la kinye sere wara digana iwo sikitintingan kama bitendi surata melo hilwani ini la tondi kebirenga anna dangi amru bun yasiri kenyi do allah faren bate anna gamunde aywa kengo do nyugo men palleya suraka bega ko daro kengo do nyugo men kane aw ko bana nyugo men futu da bodigana suraka bun malik o segu mo ti gum go suraka yade hinanu do jaro ay bo suraka birake be daru hinga mo ya ganya kundunga ama abudo allah faran bati kare gillino ar papensa allah faran maga dan dikete gi goni inter hoko serra ijo kon to randak tan kare ke allah faran ko la gare min go tokindo allah faran nyugo men batte ag an nyugo men qabanga ngado kane asura kayan ate huzaifa allah farande kundunga diga doro kusir wono nyugo mum benu ga yima anni la to ndi iri nyugo mum baka kilenga huzaifa diga magawi la to ndi kilenga bira kebe ga yanka wakati bi ate huzaifa anda siretu suragu tamido hillo ndiwa huzaifa tim ate masretu di allah fare allah sallallahu alaihi wasallam ali suko ama diga de ami wari hulani wadi ado hulani mara tamudo hillen sujjate halla ati allah fare huzaifa ti kunwa anyi me wasru be no tu an ga tu sigi me ne ti wornan jamba anta siru walla kati ya indigi kanen ku tabane allah fare ati huzaifa anda tungo ga himbe gan talingeda arabun na kodin palleya tibra kebe agari sagon kita wakati kebe kita aile hangani kayo agari sagon kita wakati be ahay kamani subhana banan kari aga ndamu da kenan gondin palle nge qalle ke ti hankai innama nubuwah war risala hare na gonyani adu annabi nyimma ko hankai ngentar ni kenya kiballe aga an karinda na aga quranda dan ko mo gabe wono annake ndabari nga alla ninga sanga ha huyugo wono addailat allah kinyaniya kenni maniya kharajun min narin yadhharu fi aktafihim yimbe batengo baka sukun kenga aw qorono maga ni igji munga kenni wate kenni surga na kenni kalli ni kenni ge wasala allah faranji kumba sallallahu alaihi wasallam na huyugo togono huyugo sawra anga nyanta hotto ko ho sawra bane kempiti allah faren jukuya kempiti allah faren sunnaya anna hoy wa to ko hoy go sabra kini sunna nga kini allah faren jukuma serebe no sigi worn digan kari allah ra kanda nti kallimani sabura imma gariti agari sagon kita kebirenga awk moni su eliminer bane ken sabura ngi to kon na hoy go sabura parce que quel la mieux serum ma ke mo hikena serunga yon hogo hokina serunga allah da fare ma ngudo zati hinne ni fa allah fare ni hinne ni Tiada kembali. Seri balik.
بسم الله ولئن سألتهم يا رسول الله أنني ترندي ليقولن نندي أها كمان مانيكو إدكانتي تابوكو أو جماندي بانو بنوغا ويري سيرم وبروكو يا يوغين الله فارغا يوغين القرآن إدكانتي أيوة يو باتران ديغا مكوني يو باتران كان مكوني كي قوني كي يوغو ورو الله فارغا حقر لا بيغا واي kendo tuguna latu meede la muriye be gawai kendo tuguna latu meede ahya munda sisa arabu no ku banginga new on digaro shamin banganye kun debun tankantenni sankan sono ngono ku debi qora ko ngono kebiringa ke la muriye ya hay akel lawra maninyano anta non serunga jammo goto anta debun mo goto anti ho gawi ma gundo angen tatu o yime ma yare gande sa bo allo kentu nka on diga na ya mo be anayo jondi yo ku masala no konni alla rafarentu inde ari qiri agamatu kundu la wallahi ma kunna fi shay'in min amrik o kunati alla o ku gay sehebe kim pitan kin khibari yimi o na muri ko nan kenda sahabun khibari yimi elle tan o masala na tan an ne tere killinde an de masala na o killinde ni nan maka o ni kemba ne Allah la ayan yan kani tanga ne tirni la yaqulunna migatan dangani annama akuni nakhudu on yakhubini on sangana kusabura annaka hamun ona killinde hundi an watuni dangani akuntum tastahzi'un yalli an kunni ngene ta Allah ta'ala adu Allah ayanunga ada farenga la ta'tadiru kibringa khamal duran kinide qad kafartum aga kafirawo ba'da imanikum aliman ka on pallede bas istiza'u ti Allah mati afarenga mati ayanunga kufron ken ka hirawni Allah gara ho ko nasre kanditai angara digame ko himbe ga o ken qoron qosono malla gara ho ko nasre kanundadi angara digame ko himbe ken qoron qosono ken ka hirawna annam go hoy agoro jahannama lo nyanko hesene kenga ya subhanallah islami ngara ken ko bananya kahiriya alla makum bagati hoy himbe gan qoto jahannabay istihza amma ken pay hoyde annam go hoy agoro arjanay elle ngarade ma har ken no kunde arjanna ngi karinondi islami ngara ke ko bane anyire tegi alla mak no ko na kanu yello islami nu ngon nan qoto arjanna ho gani agodo qur'ana yayi ma har ken ya qur'ana mu'jizan tanu ayan tanu munyan qoten kam himmi gan qoto qur'ana wala kenya godi yere tege aga beni de diga munya na nyana ada gollu donc qur'an nan gata famun besu go himbe famun hane alla gara ho daro maka sigi allo on ta on kinyi agar okkanu ni himbe maka an sabo yende agar okkanu ni himbe maka an balle ko ye nawtu fare na lim malikai na lillahi gara khibarunga o yimme maka duna diere himbe nu gani dinan takman jonga dinan sigi sollunga ni ken suka mande wa man yu'azzimu sha'ir Allah fa inna min taqwal qulub on ko ire tegi awtu ndike mo ya keni am mo nga mo be go famin hane sere an nan se mo onto an se nan gemu himbe Allah gadi wona ko kem mo godi kem balle an worno gacen nan amma bu asera dani hakrado ko mo na wuri mo muslim بسم الله إن يعفى أتي إن يعف
gilli alla ganda yampe baka jama nyugo maga ango munafiqin kuni ana jama yangan kata na sabunga kin jama inya mujrimina inya jinu yemu kundumi akama ande ya hay honu ma kunni koy himbe nuga na tubi ni tubi mo gon soronde antar ya hay honu maga de himbe nuga to akama mi go kala ande ya heno kum maga de alla ganda sehe aw seheneti sehana be ga kanro halletu awolle garndo joparanto ke kota honu widi alla watu kuntar ni togidi komi koga mokhsha ibn humayra mo kuntar ni togadi kundi me banambanu mino wal majahsh ibn humayra kulle gari tubini ni tubi mo gonsuronde nga honsu di sawani de awdo munafiqun batabi jamandi nga har kota bane ama hoko akoni aw soyni anyame inna nagana nganu ngoni aw soyni di batte bire nyugoni yime nda honu kun awdin ay kharom ma ke bane ko kesrehe nka ko ko ni serenne ne ngena anchorno ti serenne ne ngeni anjerin tenga angana wara wanyi gana hi wonu wari alla kinga katikenga aw seren panyum bondini luhum awliya allah summun qatilun alla walin ci kini posoni angana alla kan bagara wankalli donc walin walin yani alla farenga digamo ri anganda ko alla ko mo sirunda bane am pa jumbono killa makin alla farenga sere su gayra kan paka alla walnundi mo be gallada na koni la gara hede lidnari de khara krosi هذا مشاهد ومعين كو قرين كما تندني سرسو غير كم بكا على ولندي نيرا كم بغيري دغامبري بي غلا دنا كيدا اكمن تكمو بونو تو ولا خمو سكنا كاني لا غرا هلي غلي دنوري دي خرا كروسي او ما ميسواري او ما ميسومغو هوغا سورا دكاري هوغا سورا كتين دكاري aw kala kota be angani ago mo be himenu ga wata te himenu ga wure watu e kinya alla ko musrunda kille makin alla faren ga kinya sawda himenu ga yiraqem pakadi tubul la kan so ikane jahash ke yidna allah yan kama harsa ayan yugo koni qur'ana di nge kana simmay bane pate musarallene aw nyuqini ngokanna kenni maniya kotabe alla ga wotini ti alla ga nay ya he honu ma antar ya he honu ma a nge takani kundi ko ngende simme ke aye wakati su ngokanna sondo be musarallene alla nge wanya gana kotabe anga de nge kalli nan kara ankilendi wasrem magati idi nyanki serem magati idin kasanka serem magati idin ge buru ngal anya gana nkara kota nanya ke mogodi basanka nuntengo yamama kota ahinti meken kota be sura wari kurille mundi awono musailima al-kazabi gajange anyino nka gajange ngani mine serema wari anta hori gantoni ama wari hurundi ama sagerne kandi ay megana duwaw be nya alla da kin jabada sirunda warino ngama wari hurundi ama sagero ngarin don bate hori ganto be no kahri ngana kulliga anta kon kadi ngam manna kinyei manna khalasi ne undada na tubu ne undada amado mi hokoni honu mi hokoni mi odni e kharama ke koni wala sirni akhira to kala kandile am boni la kam boni la himi ngalu nginda na am bo Allah himi adu Allah khara ko nyanan Allah do taga rasulu qari hoya ta kite yaage taro nene sondome ari qaro hoya ar haqqi yuga kini kingen o kallenga de anta
gingane an kite ginge nyene an yaare ginge nyene an taro ginge nyene an ne ke ginge nyene an po nyene mi himbe an lu wanda hede ay himbe gali Allah an na dangi na kale ana mo ba ko bakasira sabra arsala ko duwa wona arno de ma on katta qariya honu kun daga ni srondi bismillah المنافقون ادي منافقين يومنا والمنافقات ادو منافقين يغار منا بعضهم يو كي كوتا مدينه كمسكي اي يغار كي كوتا مدينه كامي ارو تانيري كين هوغا بيدي ati kunyugo ko yagaru من بعد iyali meede isumbana dinandi yo qomi hobane ngani me mobe يأمرون ati kungolle ni maniya iwo yamarinde nyana بالمنكر ti dinam fokoni tembane yayi na to kahira ko kata kutayenga وينهون iwo serun kabana عن المعروف baka dinam posremba ne yayi kama limanan kago kama Allah faren batu kama kenya igollem pay gay ويقبضون أيديهم ikitelli ganteni نسوا الله ikitelli ganteni maniya igurbanen tarno dinal laqinga igurbanen tarno dinal laqinga anga wal tafsir nu gonundi tafsiru bin benu tugiyenti kama yo ke wa yaqbuduna ayda wa kana ti ikitelli gana sallendi tikini munafiqin jukunga la wakalla bi sababai ke hidik ke tirigaye tagmantiya ke tirigaye beguye tagmantiya ke wurina munafiqin gurbanen tarno dinal laqin como onati hulani kitenga santeni ki wona honna sirengeni wa akitel ligantenni khana bugundi wakati ngani hulani kitenga santeni honna sirengeni akitel ligantenni awrin honta kitene ke wure hiti ti munafiqin ngane sallina yu kitel ligana la awre hiti kenga ken tafsiri tugu enta kama ke yanka munafiqin gurbanen tarno alla dinal laqinga inyon kin tarno arakenga awrin kinyi bismillah rasulullah munahum wallahu ta'ala dinanga alla qari tono baki mo mo yende إن المنافقين ken hubreedi alla di komenda iran taqebu mo mo yende gonde kibra hinye men munahago hubre ati munahagenunga هم itigi الفاسقون ya to dinam bakkan وعد الله كبرنا المنافقين الله دا مناغ يغو كنينا والمنافقات عرب مناغ يغارو بغا بغا والكفار الكافرين سوكا نار مندي جهنم يورنو جهنم يمبندي خالدين دومانو غني فيها يمبندي هي اتي يمبكي حسبهم كياني ايوسانغا ولعنهم الله ربي الله سلانغا ولهم يانغا عذاب قاتينغي دغني مقيم. مقيمون كن دوماندني انكم مناغ كذا ما تمناغ ني هوبري اقل مكاهرين ديني باي كيمي دورو ساليا ami duro sumi ami duro digay do islamin bate Allah hiya ange mbiran duro kasui islam ngo ho ngina qur'an kamma angodi bate ango walidi bate ngan nahan takandranu nahan tahandi wati anka hu seru ya himmenu gati to ngeta bane alu qahirin ngone dina wa duna di kema tan yewari بسم الله كالذين أتمنا هغنم مثال مقام يمنيا همينو غدانغي أنكم كاني أتي كانن غوكنيا أشد منكم إن قطع أنكم قوة سمبدي وأكثر أموالا إن غبنا بريدنا غنابرنا
ingaballe medina garemunga فاستمتعوا kendi mogosu iridu lalungo ti بخلاقهم dunan takunya de فاستمتعتم an kunna hagenu kana gadu lalungo taga dunan takunga de كما way mogombe استمتع yemmun الذين garidu من lalungo قبلكم ti dun aka kane ti dunan takunga وخذتم an kun kube batarando faren botuburu yenni كالذي ko yemmun mogombe خادوا iga kube farul lewu yenni botuburu yenni أولئك ku jama حبطت gollen أعمالهم suka mandem barajin bono ni to dunadi adolla والآخرة kharaga وأولئك ati ku yemmu هم ko tigi tigi al الخاسرون khasiruna yani kasarantunga yani kutay ngabo mo andunan taqe hanan da golli bure beenya kuntar ne kemme yimenya nga kendi mo su ire mena ngabo ina bure na ngabo nka amaro iri dunan takunna mo na haqiqa ne kemmo goyay agar ho suranda dunadi andunan taqini nga anna tuqoni la gara ko ne barajen tan bismillah ألم يأتهم نبأ الذين yalli yemmun kabare mariyawa من قبلهم kunga dangi ikane قوم na نوح wudu nu husurunga وعاد adu adrango hudu surungani وثمود aro samudrango kunne salihu surunga adu وقوم ibrahim إبراهيم surunga وأصحاب aro مدين madiyanan ko kunne shuaibu surunga والمؤتفكات aro debe yillanan ku panto kunne lutu surunga أتتهم ku رسلهم bega jate kusu harun yalliya بالبينات idalli bangantunga فما كان idi الله garangutu ihalaki ati allah ta'ala manya ليظلمهم agari tonya nani junumu hede ولكن ngasa kanu imme yanya iga otonya ngundini anfusahum imenu ya iyana halakin sabunya ide harun yalle ni qriba kabite katanoro aya fastahabbu al'ama ngin tawo kallu ida bira kebe agara mu'minun ko agara munafiqun ko ayunda ya gare ni gollen ko khara hobure nya kama hosire nya ni kitran qodawun ko alla bange i hamminta allan pinga ni qabancan ko ko halakin dondi qur'ana la dangene kinga aworni ko mosurun ko hana koy sire yimini du hay an mi ga watu an wo jama bedi an yimina du hay nan gollen dan jukum pay ado himbe go gemme kendi annakene a hana jama sire be ko ni gindai an gollin dan jukunga ni kenye anna Allah tiga an du qoto tuma bure be ga dangi an gollin ni kenye aran juku ayo to bure here nya annan sage dan palle annan tubi Allah tubu likana bismillah wal mu'minuna jama sire ga akum mo ko ni ati mu'mina yunga والمؤمنات ado mu'mina yagarunga بعضهم na wutu Allah farin kiyenga ma ko tabe butu ngaw futene ati kun qayugununga awliya wa ba'din yam besi ni meya wa anda difference ngal gil qusa ati munafiqin wonda ya gare ba'dhum min ba'd asun hobaniya ngabira kebe agar islam surun kallenga ati ba'dhum awliya wa ba'd isu hingo mema islam surun kunko be ga wunkeya be su maka kinyani ike kunko be ga awa ankenga be su maka kinyani ike khairi be go be su maka osu kallengeni awli ba'dhum awliya ba i hingo me maka ba ya ko ndon mu'minan ba ngutondi alla faren diga mun do qur'an ta me girndi ati mu'mina timman tanyeni an tuhibba li akhika ma tuhibbu li nafsika ango himbe mun danyi mira ango kem mun da be sura ken aksini ango himbe konni ka anyime kamma an ken konni besura ken at-tawalli wal wilaya ihinum besi jongo me tokki jongo me antarni sore war kendi antarni me konna ko waradi antarni me boye waradi munan durno me na angare ken wari no ko ho hiti mu'minai walla aga ho hitai kembale mu'minan duru innamal mu'minuna ikhwa التي مؤمنون قنيني واغيا إنما للحصر مؤمنون قنيني واغبانيا كينغ من يسو وسو هتاي والمبانين بتاي بس كي مؤمنا قرأ مؤمنا بلي رنتانيا نبانيا كوي همبنو هو غتي مؤمنا رنتانيا نبانيا مغبي كيني تاغ من جهنم بعضهم أولياء بعض
ke difference ido munafiqin do mena bismillah يأمرون ahillandi mu'minun yamarni بالمعروف kusrenye iwo وينهون kabannini عن المنكر bakka hokkonin tenga wa ken munafiqin laksinga kenti qarho bure nya qarho siren tokono bismillah ويقيمون mu'minun الصلاة musallin dumandi ويؤتون iwo الزكاة jakkan kinni amma munafiqin qolni amma salli imme ko kun kawarandi imme ba an sallenga nya ngo jamandi ngo sallini mbani gande ta sallini ken ko ni kamane sallin ta ko ni gen kawarandi me mu'mina yuqimu salat abba ne gande aga ande jamandi awanya nati hata wasai beya arum mo sire be abba ne gande ko ni manda ko to kinga bismillah wa yutuna zakata wajjakan kinni qum alla gara ko mo be kama munafiqun atikunda kun kitenga santehe allah pindi jakanta kinni ho gawrondo allah dinalla kenga na bure intakini amma mu'mina kenta kanta kinni bismillah ويطيعون iwo الله allah batunu ورسوله adi fare ti nenenga adi sondomenga ado isuhun sukute amma munafiqin kalleni ti nenen bane suhun da yamari yan gollini awu himbe nyana kana aw koni ti nenenga atahun tenta sondomedi to ken difference bismillah أولئك atikum an kutusru سيرحمهم الله. wajib allah ta'ala hukum pinnana إن الله honta wajibi allah kamma de ngayimira wajibi ndi du kamma kem an kutu gande serebe di dunadi wan pinnana talli manan ka ko ya na khair nyanda la khara khane wan pinnana to arjanna dumayenga bismillah إن الله allah ta'ala عزيز nindana nyani حكيم. wagimun nindana nyani وعد الله المؤمنين allah yana mu'mina aywa yugo arakum nyina والمؤمنات أرمو يغرنينا جنات وعدا أرمو قنندي أورن للخير والشر أتي وعد الله للمنافقين والمنافقات أتي وعد الله للمؤمنات أكوني أسر وعدا غما كنتا